Ja sam Ivo Čengić. Ja sam Gino Čengić, budući igrač Real Madrid. Ovi mali dubrovački nogometni genijalci ovako su zborili prije 4 mjeseca. I nisu to bile tak dječje fantazije. Za njima su se i tada trgali europski menadžeri, a oni su imali samo jednu želju. Volio bi igra nogomet, moj idol je Messi, želio bi igra gore s njime. I tako je Real dobio košaricu, a braća Čengić provela jesen kod ljute im konkurencije na Nou Campu. Odlično, vidjeli smo puno toga. Da je gore bilo preskupo, ali šta reći? Fenomenalno, nema riječi. Odlično. Djeca isti tren kad smo izišli iz aviona i iz taksija, isti tren su rekli idemo na Nou Camp. Ništa hotel, ništa, samo stadion. Da oni to osjetu. Vesela trojka trenutno je u Dubrovniku. Prvo polovrijeme njihove nogometne bajke je gotovo. Sad čekaju rezultate koji bi ih mogli odvesti do druge polovine ove utakmice. A to znači velike ugovore s velikim klubom. Zainteresirali su se čak i u Chelsea. Mislim da očekujem jedne velike vijesti će njih, neopsporno da njihove talent. A dok čekaju vijesti, klinci se ne odvajaju od lopte i uspomena. Nedostajala im je jedino mama i domaća hrana. Ovaj tren bi se sad odmah vratio u Barcelonu. Htio bi se iste sekunde vratiti unutra. Pravilo Barcelone jednostavno dovede djecu u 8 i 15 i u 5 i po dođete po njih. Nema komuniciranja, nema priče s trenerima. A unatoč silnim željama nije bilo priče ni s najboljom svjetskom kopačkom. Idući put kad dođem sigurno ću poznat Mesija. Idući put sigurni smo ipak će se ostvariti, jer toliko slatke, uporne i talentirane nogometaše majka 2 put ne rađa. Samo da budu svoji. Znači ne postoji ni Messi, ni Xavi, niko nego oni dva. Nek budu ono što jesu i to su i prezentirali i zato sam jako ponosan na njih. Ima i zašto.